Luvo. Undibulalela ntoni Luvo? Undibulalela ntoni Luvo? Undibulalela ntoni endlini yam? Ndibethe undibulale njengokuthunywa kwazondibulala. Ndibethe undibulale njengokuthunywa kwazondibulala endlini yam. Ndibethe undibulale. Uthunyelwe uzondibulala endlini yam. Nganza kwethu sibuya ke nayo i-update yomfana obonakala kwivideo eshaya kugogo wakhe ebesike sasho sathi ke sizobuya nayo i-update. Njengamanje ke amaphoyisa ke ihambe yazafika ivideo yazafika emehlweni nawo ke athi mayibonaka amaphoyisa athi hawu lo muntu phela ufanele ukuthi angene la ngaphakathi ke khona ezokwazi ukuthi ashaya abantu noma akashayane nabantu ngoba ke umuntu othanda ukulwa hawu ke amlanda amaphoyisa semvalela ke estoksini thenje lishona ke elayizolo ngolesithathu ubeselele khona ke estoksini. Amaphoyisa se-Western Cape athe bona ivideo aseke mvalela aphinde ke athola nanokuthi ivideo le yayishuthwe ke ngoJune akuyona into yamanje kanti ke lo owakade ke shutha ivideo ke bambuzile ke ukuthi kwakwenze njani uzushuthe ungenzi lutho wathi ke wayetshela uyena lo mfana ukuthi ke akathathe ivideo singazi ukuthi ke ngazizathu siphi ezibhlungu ke izo lezo ukuthi ke ugogo njengamanje uleleke esibhedlela ngenxa yokugula. Awucabange nje umuntu omdala ethi egula nawe futhi ke uyafika uyamhlukumeza uyamshaya ufuna ke kushuthi ke abulawe iphika ufuna ukuthi abulawe inhliziyo ufuna ke abulawe iBP. Njengamanje ugogo ke uleleke esibhedlela amaphoyisa athema ngabe efika kuyena efuna ukuthatha istatement ke wanqaba ugogo ke wangafuna ukuthi ke abhale istatement kanti ke nomndeni athe amaphoyisa amayihambe yakona afika athi ke wafika athi kumndeni awamiye kumfana wona umndeni uzokwazi ukuthi ke udile naye ngendlela ke yabo kanti ke nomphakathi ubukhomisa ukuthi udiniwe ubufuna ukuthi amaphoyisa engambophi umfana. Amaphoyisa ke bese isinqumo ke sokuthi ke kube yiwona amvulelayo ke leli cala lomfana. Njengamanje ke usestoksini ngicela ukuthi uphinde uyibone ivideo ukuthi ke kwenzakaleni umfana ke ezeshaya umuntu omdala. Mangabe usuqedile ke ungenzile iqiniso ukuthi ucofa subscribe uya like bese ke uyakhomenta siphinde ke sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga. Luvo. Undibulalela ntoni Luvo? Undibulalela ntoni Luvo? Undibulalela ntoni endlini yam? Ndibethe undibulale njengokuthunywa kwazondibulala. Ndibethe undibulale njengokuthunywa kwazondibulala endlini yam. Ndibethe undibulale. Uthunyelwe uzondibulala endlini yam. Uthunyelwe uzondibulala endlini yam.